Poštovani gospodine Matiću, poštovani predstavnici i predstavnici Akademske zajednice Univerziteta Mediteran, dragi studenti i studentkinje, dobrodošli na predavanje Integritet i stvaralaštvo koje će držati naš gost, književni stvaralac, književni kritičar, prevodilac, gospodin Đorđe Matić. Ovo predavanje je organizovao Etički odbor Univerziteta Mediteran na čelu sa njegovim predsjednikom dr. Velizorom Sredanovićem i on ima za cilj da jačamo mehanizme akademskog integriteta, da širimo i njegujemo kulturu akademskog integriteta. Ovo predavanje nije baš tipično predavanje, tako da kažem, nije ni tipična tribina. Ono je zamišljeno tako da mi našem gostu postavimo nekoliko pitanja, a onda i svi iz publike naravno mogu pitati naše goste u vezi sa zadatom temom. Dozvolite mi da pročitam kratko nešto iz biografije gospodina Matića, da i prosto naši studenti stekli pravu sliku o našem gostu. Đorđe Matić je rođen 1970. godine u Zagrebu, gdje je i odrastao. Od 1991. godine živio je u Italiji, a zatim u Holandiji, gdje je u Amsterdamu studirao englesku i italijansku književnost. Autor je nekoliko zbirki poezije. Lingua Franca 2013. godine. Harlem Nocturno na holandskom jeziku 2016. Nadam se da sam dobro pročitala zbirke. Drugi zvuk 2021. i šifrirana biografija, to je zbirka njegovih novih i odabranih pjesama iz 2022. godine. Zatim autor je eseja o muzici, Tajni život pjesama, hrvatska popularna muzika 90. 2014. i Tajne veze 2017. godine. Zbirke Ogleda o srpskoj kulturi, historije i savremenici 2018. koje kasnije je dopunjeno 2020. godine. Objavljeni su dvije eseističke knjige, jedna na francuskom listu tišine i na srpskom knjiga Sjenke naših predaka, otrgnuto od zaborava. Urednik je i koautor leksikona i mitologije 2004. godine i koautor s Marinom Ključo trojezičnog muzičkog priručnika Istinu Rohan Folktunes 2009. godine. Član je redakcije Zagrebačkog časopisa Prosvjeta i saradnik portala Oko radio televizije Srbije. Član je Hrvatskog društva pisaca i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Na međunarodnom podgorčkom sajmu koji je sad u toku, knjiga i obrazovanja, ima svoje književno večer do večeras, ako se ne varam, a dolazi povodom izdanja svog novog romana Nijotkuda s ljubavlju. Gospodine Matiću, vi ste u stvari drugi put kod nas. Prvi put ste bili virtualno na naučnoj konferenciji koja je održana u decembru prošle godine, a sad imamo zadovoljstvo da vas uživo vidimo na našem univerzitetu i nadam se da će naša saradnja na obostrano zadovoljstvo biti nastavljena. Svima nam je dobro poznato da u ovom živnom društvu u kojem ima novac više nego ikad, više ima materijalnih bogatstva nego ikad, čak i energenata o kojima se priča u kontinuitetu da fali nedostaju. Istina je da je to neravnopravno raspodjeljeno i nije dostupno jednako svima, ali ono što nas zaista brine danas i čega mnogo više fali nego materijalnih bogatstva u našem smislu te reči, jeste etičnost, a etičnost ne možemo ni kupiti, niti pribaviti na bilo koji drugi način. Ne možemo ni prodati, niti možemo pozajmiti. Etičnost možemo da živimo i etično možemo da stvaramo. I to je povod zašto ste vi naš gost danas. Želim da vam postavim vrlo jednostavno pitanje. Koliko je inspirativno stvarati u današnjem vremenu? Izvolite. Hvala najljepša, hvala na uvodu. Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo da sam ovdje i to je preslovno rečeno. Ja sam preko svijeta došao kopnenim putem, što bi se rekla, iz Istre. Prvi puta sam u Koprivnici, prvi puta sam u Crnoj Gori. I kako da vam kažem, ja ću
život pokušati da napravim što neformalnije. Tako da vam neću ni sa te strane ovu formalnu dio neću insistirati na tome. Pa ću dozvoliti sebi da malo si privatiziram ovaj sam početak. Beskreno sam uzbuđen da sam ovdje, jer ja jednim dijelom, kako bih rekao, gost sam sama knjiga. Tvrdim da ne postoji nitko od gosti koji je toliko uzbuđen da je ovdje, mogu si to zašto, da se na ovoj jednom prošli. Ja po jednoj strani svojoj porodičnoj učem korijene iz Crne Gore, koji su preselili u 16. vijeku na sjever Hrvatske, negdje kažu od Nikšića gore. Ja sam kao čovjek takozvanog fluidnog identiteta, kako se danas to pomodno kaže, čovjek koji u sebi spaja više kultura, više etniciteta, više pripadnosti, što bi se reklo. Imam jedan neobičan, gotovo, kako bih rekao, da ne uzimam pretešku riječ, metafizički osjećaj prvi put u životu spajanja ili pokušaja spajanja sa nečim što bi se zvalo prapostavljeno po nekoj liniji. Ja sam neki dan gledao, ja sam neće čovjek digresija ovako koji svi se isti, pa ćete mi oprostiti na tome. Gledao sam emisiju na Radio Televiziji Srbije gdje ja surađujem o vašem čuvenom plemenu Kuća. I našli su jednog maloga potomka toga plemena u ovom svijetu koji danas više nije moderan, nego nije čak ni postmoderan, nego ne znam kako bi se to stanje uopće moglo nazvati. I pitali su ga koliko zna svojih predaka unazad, po plemenu, po familiju. On je izbrojao 17 generacija unazad iz glave. Tako da čovjek ovakvih, kažem ponovo, ovako rasutih identiteta kao što sam ja, kad dođe na mjesto gdje se čini da je integritet te vrste već, što bi se reklo, kulturalni, nacionalni, genetski, ako baš hoćemo tim starim terminom, tako čvrst čini mi se, to je neobično iskustvo ispred svega, tako da htio sam krenuti tom opaskom, možda ovako malo apstraktnom i sasvim ličnom, ali šta da radimo, dozvolite mi to, ja neću previše docirati. A pitanje vaše bilo u vezi koliko je uopšte inspirativno? Apsolutno. S tim što u današnjem vremenu, znate, to je relativan pojam. Nalazimo se na mjestu gdje su kroz više nego u nekim drugim kulturama, svjetskim i europskim, ako naravno dio europske kulture, gdje, kako Stanko Cerović, vaš čovjek odavde, moj kolega koji živi u Parizu, kaže Crna Gora je jedno od onih mjesta gdje su kroz epohe paralelno vremena postojala. Epohe su išle paralelno, a ne konzekutivno kao drugi u nekom smislu dijalektičkog i povijesnog razvoja. Tako da današnje vrijeme ne znači isto u Podgorici, Zagrebu, Parizu, Beču i tako dalje. Mi smo tu u nekom, kad kažem mi, mislim ovaj čitav prostor nekadašnji jugoslavenski ili južnoslavenski, kako hoćete, balkanski već nešto drugo i šire, ima drugačiju znači, poimanje ovoga vremena. Mi smo, u ovom smislu se mogu obratiti mlađim kolegama koji će sutra participirati na takozvanom međunarodnom tržištu rada i pogotovo intelektualnog rada. Bez obzira na sve integracije univerzitetske, naučne, obrazovne, vidjet ćete ako dođete u inostranstvo, a vjerojatno mnogo vas će ići, jedan disparitet, jednu razliku između takozvanih nas i njih. Na prvi pogled sve izgleda isto, završili ste iste predmeće, tu ima jezičara, čuo sam ljudi koji lingvisti koji jezik studiraju i tako dalje. Vi ćete vladati tim jezicima kao i vaše kolege vani i mislit ćete da vas to povezuje s njima i kulturalno i na svaki drugi način, a onda ćete vidjeti kako se polako stvaraju mali krateri u toj zemlji i vidjet ćete sve više kako zapravo ne pripadamo sasvim istom krugu.
danas nepopularno reći, ali eto ja sam recimo taj antipolitički korektni autor, razlika između nas i njih. Ja još uvijek inzistiram na tome, a moram reći, ja sam 30 godina, ja sam veći dio života proveo u inostranstvu i nisam živio provincijalno vani, ja sam završio 2 svjetske književnosti, objavljivao sam na stranim jezicima i objavljujem, ali kako sam dublje ulazio u takozvane strane kulture, a opet ponavljam, mi smo jednim dijelom naravno dio europske kulture i svjetske kulture, pogotovo u ovome čemu ja pripadam, a to je književnost. Mi smo zaista dio onoga što je Goethe zvao Weltliteratur. Mi smo dali apsolutno primjere svjetske književnosti, a ne postoji veći primjer nego čovjek upravo iz Crne Gore. Naš Vladika Rade Njegoš veliki. To je zaista ogledni pisac ove kulture, ne samo crnogorske, nego ja bih rekao čitave južnoslavenske. Vama vjerojatno odavde Njegoš već na uši ide, ali vjerujte, kad čovjek nekom komparativnom metodom, ja sam baš sa svojom drugaricom ovdje razgovarao o tome i sinoć, proučavajući Šekspira, proučavajući Goethea, Puškina, Dantea, tako dalje, ogledne pisce velikih kultura, umjesto nekog osjećaja inferiornosti, nije da mi se javi osjećaj superiornosti, ali svakako jednakosti. A kolega, kao jedan od vas, u tom smislu, bez obzira na razliku u dobi i mjestu, sve zajedno. Htio sam reći, dakle, da se vratim na ovaj početak, što sam, dakle, dublje ulazio dakle, svjetske kulture, to sam to puknuće, tu razliku, tu diferenciju, specifiku između nas i njih, takozvani, sve govorim pod navodnicima i bez navodnika, vidio sve više. Tako da toga se negdje treba čuvati. A što se inspiracije tiče, dakle, da se vratim na vaše pitanje napokon, u ovom vremenu, ako uzmemo u obzir ovo naše ovdašnje vrijeme, ovog specifičnog prostora, mislim da je veoma inspirativno, ali svako je vrijeme inspirativno na neki način. To je ovako jedan uopćen odgovor. Mi jesmo u jednom momentu jedne velike kulturalne krize i kriza ideologija koja onda međusobno hrani jedno drugo. Kriza ideologije hrani krizu kulture. Dakle, ovo jeste ono što je Hölderlin zvao Dürftige Zeit, ovo jesu štura vremena. Ona jesu, kako bih rekao, fenomenološki izvana, ona izgledaju ne toliko zanimljiva kao neka druga vremena. Mi koji smo osjetili i proživjeli jedan zenit, i što on vjerojatno također od starije generacije već na nos ide kad ljudi govore o zlatnom vremenu ovih prostora, odnosno nekadašnje Jugoslavije, teško se prilagoditi kad čovjek osjetio takav jedan strahovit napon, recimo tamo do kraja 80-ih godina jedne kulture u svom zaista nevjerojatnom zamahu. Danas je to malo manje, ali možda time je izazov mnogo veći. Jer stvarati u kulturi koja neprestano stvara najviše vrijednosti, u trenutku kad nastaju djela, one se već zapisuju kao budući klasici. Danas je to mnogo teže. Sve je disperziranije, mi više nemamo jedan jedini kulturni centar u smislu, ne geografski, nego, kako bih rekao, jednu skalu vrijednosti, kao što je postojala donedavno. Dogodilo se ono što je Friedrich Nietzsche već u 19. stoljeću ingeniozno naslutio, a to je da umjesto vertikale, jer kultura se uvijek mjerila po nekoj vertikali vrijednosti, po nekoj piramidi, kako hoćete. Čak i materialističke znanosti, poput marksizma, to na neki način priznaju. Nama se dogodila ta Nietzscheovska horizontalizacija svega. Dakle, umjesto ovako, stvari stoje ovako. To je u nekom demokratskom smislu, u smislu nekakvih ljudskih prava i svega toga dobro, ali za kulturu, pogotovo za umjetnost, to je nažalost pogubno. Jer ja mislim da bez kanona, bez skale vrijednosti, bez najvažnijega, prema čemu se mi onda možemo određivati pozitivno ili negativno, rušivački, u smislu rušenja kao stvaranja, kao što su radile avangarde i modernizam, ili rušivaštva zaista onako
herostratskog, da se sve zapali, pa da se sve sluši, pa da se krene iz početka, mislim, nekada uopće. To je naravno, danas je vrlo teško, danas ne zna više šta je, mislim, ne zna se. Nažalost, svjetska hegemonija nas uvjerava da univerzalnih vrijednosti nema, da je sve arbitrarno, da je što više sve u jeziku, da je puknuće između jezika i stvarnosti nepremostivo. U tom smislu, a ja kao čovjek ponovo po drugi put se vraćam u tom smislu na taj pojam kao metafizičar, ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem u inherentnu vrijednost, ja sam u tom smislu jedan zakašnjeli kasni romantik, ja vjerujem u figuru stvaralca, vjerujem u nadahnuće, vjerujem u individualni čin. I u tom smislu ne dajte da vas zavedu kako je nekad pjevao moj dvostruki sugrađanin Arsen Ljubić. Evo, to je u tom smislu to. Nijedno vrijeme nije sasvim, kako bih rekao, podesno za stvaranje. Neka su vremena više slušna, neka manje, ovo je više slušno. Eto, tako, da prostite u najkraćem. Baš lijepo i poučno za mlade ljude, naše studente, jer napravili ste sjajno jednu paralelu kako nas to vidi zapad i te zapadne demokratije, a kako mi sebe vidimo i koliko je bitno da se u tom smislu štitimo i da znamo posno i da tako stvari sebe predstavljamo i tako tražimo mjesto koliko ga budemo tražili u tom prostoru. Vi ste negdje dotakli to kako je bilo stvarati doba bivše Jugoslavije, da kažem, uslovno svi, kasna većina, u stvari jedan dio ovdje prisutni gdje živi po doba Jugoslavije, doba samoupravnog socijalizma i gradi jedan sistem vrijednosti, prosto su znale su se vrijednosti. Možete li sada napraviti neku paralelu stvaralaštva tog doba i ovoga što sada imamo? Da, samo bojim se da će biti na štetu današnjice, ali što da radimo? Mislim, to se sve dijalektički može i obrnuti, možemo čak reći da je što teže vrijeme u tom smislu, to je možda lakše stvarati, ne znam, to je teško odgovoriti. Znate kako, ono što se svakako dogodilo, što vam mogu sa sigurnošću tvrditi, zbog naše nesretne, a stvarno nam je historija nesretna, znate, ja sam živio, ako mi dozvolite jednu trusnu notu, i u nekim takozvanim sretnim kulturama. Kulturama, recimo, koje ne poznaju 200 godina, ne znam šta je rat, na primjer. Ne, kao holandska kultura, koja je 2 svjetska rata bila neutralna, što više. Iz današnje perspektive, malom dosjetkom da vam pokažem taj odnos. Kad kažete danas ovdje Holandija, Belgija, to vam se čini manje više isto. U Prvom svjetskom ratu Belgijanci su bili izbjeglice u Holandiji ratne. To je, kako bih rekao, to gledate nekakvu komediju danas filmsku, pa da se stvari naopako okrenu. U smislu promjene najveće, kultura je imala jednu inherentnu vrijednost ranije, zaista jeste. A imala je također sistemsku podršku u smislu stvaranja vrijednosti. I tu, bez obzira kako su se režimi mijenjali, mi smo imali takozvani samoupravni socijalizam, neki su ga zvali skraćeno metodom komunizam, to je tako pogrešan jedan izraz i tako nazovu i dan danas izvana. Pazite se tih termina kako vas označe kad dođete god. Jung to briljantno govori. Ako vi nekome ne kažete ko ste, onda drugi će vam reći ko ste. A taj drugi kad vam to kaže, vjerujte da će 99% šanse da će pogriješiti. Tako da se treba u tom smislu toga čuvati i držati se zaista pokušaja stvaranja vlastitog identiteta prije nego što odete. Jer kad odete, ako ga počnu stvarati drugi, to će biti vrlo teško. S druge strane, uvijek naravno postoji mali, da se izrazim na naš jeziku, way out. Jedan stražni izlaz ili pobočni izlaz, a to je da je emigracija, odlazak vani na tržište svjetskog rada ostavlja mogućnost da čovjek jedan dio svog identiteta pravi i sam. To je strahovito važno. To možete okrenuti na dobro, a možete i na loše. U svakom slučaju to su mijene. Prvi dodir sa drugom kulturom. Ja ne znam koliko ste vi odavde pojedinačno, koliko ste putovali ili niste putovali, svejedno, mislim.
kogod zakorači negdje vidjet će odmah, ako ne na prvu, barem na drugi korak, tu razliku. Zašto to sve skupa govorim? Veličina kulture nekadašnje Jugoslavije se nama, nažalost, obila u glavu nakon raspada i sa emigracijom. A ja nisam, kako bih rekao, iako sam individuo, iako sam jedinka i stvaralac, ja pripadam jednoj ogromnoj masi ljudi koja je 1991. i 90. godina odselila. Ogroman dio naše inteligencije tadašnje bilo one u stvaranju, u nastajanju, kao što sam bio ja tada u mlađim godinama, pa do stvorenih. Prva stvar s kojom smo se susreli, to smo Nataša i ja razgovarali više puta o tome, jeste da pogled tamo na ono što smo mi mislili da je poznato vani odavde je bio sasvim suprotan od tome. Mi smo krenuli iz jedne zemlje u rušenju, ali smo u svojim koferima ili u svojim rancima nosili Andrića, Nobelovca, nosili smo Crnjanskog, nosili smo Krležu, nosili smo Njegoša, ako hoćete u krajnjoj liniji, nosili smo Dubrovački barok, nosili smo Držića, nosili smo naše, ja to govorim tada iz pozicije tadašnje Jugoslavije, kako bih rekao, nosili smo, ja pišem u jednom eseju, dozvolit ćete mi opet kao jedan mali primjer. Jugoslavija je bila takva zemlja koja je imala razlike kakve nije imala, a ja to tvrdim odgovorno, u kulturalnom smislu, niti jedan Sovjetski savez, odnosno Rusija, najveća zemlja na svijetu. I ja dajem tu dva primjera. U tadašnjoj zemlji dio vaše kulturalne popudbine, dakle ono što vam na neki način kulturno pripada, sa jednog kraja mi smo imali u Makedoniji derviške tehije. Vi znate što su derviši, to je red jedan islamski, dakle potpuno dio orijentalne kulture, a sa sjevera u Portorožu i u Piranu mi smo imali Giuseppa Tartinija, jednog od najvećih svjetskih baroknih violinista i kompozitora, čovjeka koji po kvaliteti je tada bio i po vrijednosti blizak Vivaldi u smislu. Zamislite vi kad nosite u istom koferu derviše i barok, a mi smo baštinili jedno i drugo. Dok tvrdi ni Sovjetski savez, ni Rusija ne imala koja pokriva toliko tih zona. I sad vi dođete vani i gordost je naravno po Bibliji jedan grijeh, ali mi smo tako ljudi skloni gordosti u tome smislu, međutim ta se gordost vam se raspe u prvom trenutku jer vas ljudi pitaju, vi shvatite da oni ne znaju za to, oni ne znaju apsolutno ništa o tome. Ja govorim u vremenu prije ove globalizacije, danas ako ništa, čovjek se može vaditi na te sportove i tako nešto meni nije blisko, naravno, kultura, sport ne može zamijeniti nikakvu kulturu, ne može zamijeniti kulturu u tom smislu. Vrijednosti kulturna su vrijednosti transcendentne, one nisu fizičke, one su one koje prolaze kroz vremena, koje prolaze kroz epohe i one se čuvaju drugačije kad sva ta imena budu zaboravljena, ovih fizičkih aktivnosti i tako dalje. I ekonomije i politike, kako da vam kažem. Većina vas, ako vam kažem 930-a, seobe Miloš Crnjanski, barem ste načuli, a da vas pitam ko je bio premijer Kraljevine Jugoslavije, nećete vjerojatno znate niti jedan. Tako da kultura je ona koja preživljava, a isto tako sa socijalizmom. Kažem, Danilo Kiš, vi ćete znate da kažem ko je bio predsjednik SIL-a, tada tako se vlada zvala Jugoslavenska, neće se sjetiti vjerojatno nitko. Tako da, ono stalno na čemu inzistiram je to puknuće s kojim ćete se sresti. A to je zapravo ona vrsta izazova na koji je upozorio Sartre, to je taj pakao, to su drugi. Na što je mislio Sartre u tom smislu? To je taj pogled ka vama. Taj pogled koji je toliko različit i toliko traumatičan u odnosu na to kako ste vi vidjeli sami sebe, da on može lako da sruši. On može srušiti individuu kao individuu, a može srušiti i onaj kulturalni dio koje ta individua iz ovoga kraja donijela sobom kao jednu univerzalnu svjetsku vrijednost. Tako da u tom smislu, da se vratim na vaše pitanje, ta strahovita vrijednost koju smo mi donijeli i koju smo mislili da je malo poznatiji u svijetu nego što jeste, ne govorim ja samo o Andriću, Crnjanskom, Njegošu, nego i tada savremenim stvaraocima, Dušanu Makavejevu, koji je apsolutno svjetski filmski autor u tom trenutku, Kušturici ako hoćete, vi vjerojatno znate o Kustu sada sa Drvengradom i tako dalje, a
ja sam ga nosio u inostranstvu kao čovjeka jedinog odavde koji je dobio 2 zlatne palme i 2 zlatna lava u Veneciji, kako da kažem. Znači, samo djelo, samo vrijednovanje po tome, nikakva politika, nikakva ideologija, niti bilo što drugo. I tek nakon 90-ih tih strašnih, polako se situacija počela mijenjati. Nažalost, najmanje doprinosom, ako mogu tako reći, nas, stvaralaca i intelektualaca u inostranstvu. To je sljedeća stvar na kojoj, ako mogu još samo minutu u tom smislu. Znate, kad vas ne poznaju dobro i kad vam počnu propisivati tko ste, veliki broj ljudi se suočava s time da kažu, ako nije onako kako sam ja mislio o sebi, možda je ovaj u pravu s druge strane. Hajde da se ja prilagodim. Hajde da ja budem ono kako me on vidi. To je, što bi se reklo, kako kažu Amerikanci, kiss of death. To je poljubac smrti. I to je ono što se nažalost dogodilo većini naših autora odavde koji su došli. Oni su postali ono kako su ih vidjeli drugi. U tom trenutku to je, kako bih rekao, vi odustajete od sebe, odustajete od svoje kulture, odustajete od svoga nasljedstva, postajete jedna vrsta dobrovoljnog roba. Da ne kažem težu riječ. Metaforički, oprostit ćete mi na izrazu, ogroman dio naših autora vani, ljudi u kulturi, postali su robovi nečega što ja zovem intelektualna i umjetnička prostitucija, neki se oprosti na riječi. U tom smislu zadržati integritet je bila najveća zadaća. Jer prvo vas ne vide, prvo ne postojite, nemate mogućnosti, nemate tržišta, vi ćete mnogo lakše danas, sad je to već neka integracija druge vrste, svijet je zaista u tom smislu globaliziran. A onda, dakle, govorim iz pozicije svoje generacije, krećete stvarati i vidite da se to ne prihvaća. Oni vas ne žele kakvi vi jeste, nego kako vas vide. I naši umjetnici, nažalost, pristaju na tu vrstu konvencije i zato, nažalost, iz emigracije, iz egzila, mi imamo jako malo kvalitetnih djela. Kako bih rekao, kao u privatnim životima. Ako vam neko učini zlo, gotovo najlakši put je da čovjek od sebe napravi žrtvu. Jer pozicija žrtva je sasvim komodna, da prostite, ne? I kao takva, ona ima jednu strahovito lošu dinamiku. Žrtva naime misli, pošto je njoj učinjeno zlo, već i ne vidim individualno zlo, a tako i kolektivno, da, pošto je njoj učinjeno zlo, da ona ne može da pravi zlo. I šta god učinila nekome drugome, to se uvijek prašta zbog toga što je žrtva. Ja sam u tom smislu odmah nekako naslutio, a možda i zbog te popudbine kulturalne jake koju sam nosio sobom, da ne želim to. I međutim, vi se nađete svakako opet u toj situaciji, te strahovite disproporcije, ponovno stalno vraća na taj taj pogled prema nama. Recimo, sasvim konkretno, ja sam objavio jednu zbirku na holandskom jeziku, pisao sam je na holandskom, bio mi je najveći izvor to autorski, jer je to jedan jezik prilično ograničen u mnogo čemu, ne kažem siromašan, ali on ima neke zadatosti sasvim gramatičke koje i neku vrstu rigidnosti koje naši slavenski jezici nemaju, već u samom poretku sudim, blagoloviti i tako dalje, koji kod nas se mijenja u sve tri kombinacije, kod njih ne. Kao u germanskim jezicima koji su inače imaju tu vrstu rigidnosti, sintakse i tako dalje. Znači, prvo mi je to bio veliki izazov. Sasvim ličnim nekim izborima ja sam odlučio da malo zakompliciram stvari kako njima u svojoj poeziji, tako sada i vama. Jedno poglavlje moje knjige, moje zbirke poezije je bavilo se džezom. Uzelo je džez kao neku vrstu metafore, kako bih rekao, opet te fluidnosti o kojoj govorim, jedne kulture koja je, u ovom slučaju američke, crnačke, konkretno kulture, koja je iz pozicije
nekadašnjih robova uspjeo da postane svjetska kultura. Jedina lingua franca je svjetska i američka muzika, koja dolazi upravo iz ovih korijena, iz jazza pa i prije toga iz bluesa. Znači muzike robova koja se miješala sa europskim nekim muzičkim pravilama. I ja objavim tu zbirku, odnosno pripremim zbirku i meni dolazi vlasnik izdavačke kuće, čovjek vrlo obrazovan inače, što bi se rekao svjetski čovjek, uglavnom ljudi koji kontekstualno, to će možda biti korisno, koji drže izdavačke kuće vani, bilo za književnost, bilo za lingvistiku, bilo za stručne knjige, to su uglavnom ljudi takozvane ljevice, ljudi, što bi se reklo, širih pogleda na svijet. Rijetko desničari imaju u ovom strogom historijskom sensu stricto da imaju desne stavove. Dakle, ja susrećem sa čovjekom koji deklarativno gleda otvorenim očima na svijet. On meni pitao u jednom trenutku, dobro, ovo džez, ja vidim neku vrstu nelagode tu, ja vidim neku vrstu razočaranja kod njega. A kažem, što je, u čemu je problem? Kaže, ali dobro, gdje su tu spaljena sela? Pa ja kažem, pa ne radi se o tome. Prvo, ja sam iz grada Zagreba, ja nisam vidio spaljeno selo, pošto je grad, ne može kako da kažem, mislim, znate, da je baba, pa bi bilo deda, tako, ne? Da budemo malo vulgarni u tom smislu. Ja sam vidio tu razočarenje neispunjavanjem njegovog stereotipa kanala. On bi bio najsretniji da sam ja to stavio, onda me pitao jednom trenutku, a dobro, da li je tvoja majka nosila maramu oko glave? I sad, znate, a vi dolazite iz kulture koja nosi sa sobom Micića, avangardizam, manifest nadrealizma koji je objavljen odmah nakon Bretonovoga u Beogradu, 20. Dakle, to je potpuno, i tu vidite kolika je ta disproporcija. To je recimo moje najveće razočarenje, konkretno kad znate, vi donosite i njemu vraćate zapravo na neki način kulturu ovu koja se njemu podrazumijeva, ovo jazz i tako dalje, a on vas pita gdje su spaljena sela. Jer oni bi samo to nažalost, ne? Ovo što su vidjeli na CNN-u, što su vidjeli na televizijama, u to vrijeme, sve je to srećom prošlo, već mi se stalno vraćamo na te 90, one jesu trajna trauma. Tako da, sad šta je tu problem? Ne budite kao većina, oni koji će kulturno stvarati ili umjetnički u budućnosti, čuo sam tu ima ljudi koji se bave video umjetnošću i uče video radom i tako dalje, vi radite slikom naravno, ali opet je izraz, opet je izričaj, opet je ekspresija. Ne dajte da postanete ovi što slikaju spaljena sela kad ih više nema toliko godina. Držite se sebe, ako nosite sobom, kako bih rekao, bilo šta na čemu ste odrasli, vi ste već sa svijetom spojeni. Ne dajte da vas svedu samo na tu jednu dimenziju. To vam kažem ponovno, ne ex katedra, iako jesmo to skoro za katedrom, nego kolegijalno vam to govori. I, nažalost, mnogo naših stvaralaca je prešlo na ovu tamnu stranu. Tako kažemo, dobro, ako hoće to, onda ćemo pisati to. Međutim, ništa, to ne stvara ništa trajno. Inače, u kulturi, budite svjesni, kultura kao takva, kao i društvo, ne može bez konflikta. Ne mislim na ovaj ekstremni konflikt društveni kao što je rat, nego na konflikt u svakom smislu, gdje su dva različita čovjeka, tu je već razlika u mišljenju. I na toj nekoj dijalektici konflikata postoji svako društvo, pa tako i svaka kultura. A u umjetničkom djelovanju, u stvaralaštvu, nema bez konflikta. Vi kad postajete konformist toga vrsta, vi ste kao umjetnik mrtvi. I to je nažalost ono što se mnoga navrlo. I kad pogledate u krajnjoj liniji ko je podobivao nagrade od zadnjih 20 godina od književnosti filma iz ovih krajeva, vidjet ćete to uglavnom dijela koje idu po toj nekoj špranci, po toj nekom, kako bih rekao, maniru koji odgovara onom pogledu na koji izvana kažu kanala, ne? A kad se neko izvana predomisli, pa pokuša da nas na neki način shvati u našim razlikama, u sve moguće greške, taj i u vlastitoj okolini više nema onu vrstu, evo slučaj Handke, na primjer. To je, ja mislim, ogledni slučaj ovoga nerazumijevanja hegemonije
ka nama i obrnuto. To je veliki slučaj. Ako ova kultura preživi, ja mislim da hoće, on će se vraćati na taj slučaj još godinama i decenijama u tom smislu.